Inama. Arak semama gede arak. Si Pinat nih, si Pinangan. Lagu di mana di arak semama gede. Arak mau melet lanu. Tiba cawan-cawan meres. Biar apa kena beres? Saya nggak nunting-nunting. Aran darah kelai aran Agnes menikah. Hei, senuga ndek laku, elek gobok lagu nih tahu. Ina rubah asli, si dengan berat. Ina lima kiri kanan. Allah, hasil, aneh. Woi, lagu ni berayang ke asli. Halo kanda. Bedeng. Mau cinta saya. Allah, parah. Kamu deh. Iya tukang jawab. Jawab. Bulan mani apa dalam cinta mulanya masih terngiang di telingaku saat ibumu memutus kata seakan-akan tidak peduli, sedangkan kita begini rasanya, oh di panis kita, pedih
Setilah nganggur disingkirkannya. Masih terngiang di telingaku saat ibumu memutus kata. Yani, apa cerai? Saya nggak nanti adik barang-barang terugi. Sepenati kakak. Edak semama. Mulan. Awak adik, awak tetek andayem. Ane piye tahu akam? Akak ini tekelus meno-meno. Awak. Ya. Bicerita malah saya. Terus Waktu keberari layak aja semama kak is para nara menikah di bawah umur. Nanti kelas setengah SD. oh, tetunan nih. Aw. Masa kelas sak sekek nujak bau pertama le jebak sekolah. Oh masa setengah nujak milik pekerosak si sedagar selome. Bapak itulah. Menyapa jagaan ini depan ibu apa-apa kah? Lah sing manja kakak. Dai nawang. Borong ke dai nawang. Terus Dai nawang batu nampar. Aduh sayang. asik. Batu nampar. Batu nampar. Gama kakak bayi para masih. Batu nampar, gama kakak
Ibu mengadili suatu kerajaan. Ibu, Kaji Raden. apa kalian berisik di luar, ha? Nona samperaya nih Raden aran dengan mati sama amang nih Raden. Aku lagi enak-enak tidur, kalian berdua ribut. Senang-senang diri nih Raden. Udah samperaya nih Raden. Nah apa arah saya? Kata dulu panggil Ina nih Raden. Tunggu aku di sana, Ibu. Oh lama nih Raden sila. Ini anak persidangan. Lama benar-benar di depan Mbak. Persiapan persidangan